Šarengrad je mjestašce od 300 stanovnika, ali Šarengrad ima puno prijatelja. Najveći među njima su nam prijatelji ribiči iz susjednih mjesta Bapske i Mohova. Uvijek se odazovu na svaku našu radnu akciju oko uređenja obale Dunava i zapnu zajedno s nama. Ove godine vodostaj Dunava iznimno nizak. Lučica nam je ostala bez vode. Rampa za spuštanje čamaca u vodu, njezin kraj ostaje 10 metara daleko od Dunava. Grad Ilok donirao je betonske mreže, cement, šljunak, a dečki su se okupili na radnu akciju. Vode znači ima jedno 10 metara. Super da je tako mala voda, jel da? Da, zato treba iskoristiti, jer ko zna kad će biti opet tolika mala. Ne znam, kaže Ivan da je bila prije 2 godine manja, ali ne vjerujem. Počeli su raditi po pasjoj žezi, ali su za manje od 2 sata sve završili. Ima još jedna kolica, sad ne stane u jedna i druga. Mi ćemo samo dodati... Ali samo ti pravi puno mjesta. Da. Moraš ovdje upaliti. Daj, sad ostaje ova uskek! Njemu se slabo tiskala ona, znaš, da. Vidim se vam slabo se tiže, kod stariji kaže on da, ali slabo i pada. Evo želi 2 ekstera. Oni koji nisu radili na rampi, ti su čuvali djecu, igrali se s njima u pijesku, zbijali šale i zasmijavali ljude na plaži. Ne treba, tu je. Dovozili hranu, dovozili hladno piće, pobrinuli se za muziku. Sunčali se, nadgledali radove. To nam je kuda sponzorirao. To je kako nije uzino vino, lago, nađeno na radu. Tako da baš... One samo na tebe reagiraju, koliko se mene čini. Jel da? Ne mogu ja. Pa neću se. Dok su dečki dovršavali rampu, naš glavni kuhar je dovršavao čobanac. A na kraju se jelo, pilo, veselilo i proslavljalo što je posao gotov. Jutro je, naša plažica i naša rampa, uredni, čisti, mirni, čekaju spremni za novi dan, nove plovidbe i nova druženja.